Hay mga karon Bell, maayong Birnes kanyong tanan, TGIF! Kumusta man yung Birnes? Unsay plano na to this weekend? Kung unsa man na, go go go! Basta ako karong adlaw feel na kumukhaong itlog og dalupapa. So, akong butangan og itlog ang dalupapa. Sa gula na nako gamay harina o cornstarch. Nya timplahan na according to your taste, asin, pepper, or narani mo butangan ba nimo magic sarap. Nya mix-mix lang. Kaning Dalupapa kay gitawag ni siya giant squid pod, commonly known in the Tanion Strait, is a very large species of squid. Di ba nag-adobo na kog Dalupapa last time? Nya review na lang ato ron. According to google.com, ang iyang scientific name kay Archaeoteuthis. Nabilong siya sa family Archaeotheutidae. According to WebMD, labi na ni Jabin Bigyom, MD, good source kuno siya sa vitamin C, iron ug calcium. Of course, na siya high protein content. Maayo kuno ni siya sa healthy pregnancy ug heart health. Dahil sa mga naay rheumatoid arthritis, makatabang sa kuno siya. O di ba naginamhinam na kog kaon. Another comforting food for the day. Unsay sudan niyo diha mga karon bell share, pinaagi sa pag-comment down. Bisan unsa pa may sudan, enjoy, happy lunch. It's me, Annabelle.